شانdeya Dem Partî Çeqilmaz Partî çû cem apû vegeriya ji ber mesajekanî. Êdî xelas yanî gelê Kurd hîn bûne ew ê şande here şande çû şande hat, siwar çû peya hat û tije çû û vala hat û bi vî mintiqê hane yanî tiştek tê de çi ne? Mi nameya ku yan jî daxuyaniya Çeqilmaz Partî dirxistiye tiştek tê tune. Me digot qey wê xapû bersiva xetên sor ê MHP bide tune. Wan piçekî rexne bike tune. AKP rexne bike tune. Tune tiştekî ku dewletê rexne bike, hikûmetê rexne bike, opozisyonê tiştek rexne dîde tune. Behsa medya dike çima medya reklam û propagandaya pêvajoya nakin. Heq xwase apû xwe nizm kiriye tiştek nema yanî xwe tezî mezî kiriye ji dewleta Tirk û medya Tirk behs nakin. yanî ne li gor tê xwestin. Ne wekî kêfa apû. Kuro hey xapû hey layê ewêş medya Tirk di destê kî de ye? Ma qey di destê Midhet Sincar de ye, ma medya Tirk gustîlka destê Perwîn Boldan e, medya Tirk di destê Recep Tayyip Erdogan de ye, di destê Mîtê de ye, di destê hevalê te Dewlet Bahçelî de ye. Xalê te. Medya Tirk berê xwe bide wan. Medya Tirk berê xwe bide xwediyê medya Tirk. Em Xanî TV em xwe oposisyon dihesibin û em oposisyonin jî. Bi qasî ku em behsa pêvajoya te ya sexte dikin medya Tirk behs nakin. Gerek tu spasiyê ji ber bişîne. Çawa tu spasiyê ji Rûdawê dişîne, mesajek ji me bişîn Xanî TV ez spasiya hewldanên we ê rexnegirî ê şirovekirinê li ser bingeha civaka demokratîk ez we spas dikim. Fermo ez te bibînim. Xapû bi qasî ku em behsa te dikin medya Tirk tewte nahesîbe. Tew heta niha bi çavê terorê li te dere. Hey xwelî ser. Biçek rexne bik, biçek rexne AKP rexne bik, serê te jê nakin, te e'dam nakin, meşneqat eldar naxin, bêj bêj dewleta Tirk hevalê te dikuje, dewleta Tirk kadroyê te yê pêşeng dikuj. Kuştin te rexne nekir. Te rexne Sakîne Cansîs li Parîsê kuştin te rexne nekir. Nizanim çi Qaşo Elî Heyder Qeytan dewleta Tirkî kuşt li gorî PKK te rexne nekir. Rıza Altun yan tu dizanî PKK wan e'dam kiriye wan tasfiye kiriye lewma tu rexne nake. Tu naxwestiyê dewleta Tirk tu dizanî ku kîl vê meselehanê ye. Yan jî tu dizanî ku dewleta Tirk û tu rexne nake û li gorî dilê te û li gorî kêfa te hatî. Yek ji her diyayî. Biçek rexne hey mal nemîret. Biçek rexne li dewleta Tirk bik. Bêj wela xwasa em israrin û baweriya me pêvajoya aştiyê heye û em ê bimeşin û em ê bidomînin. Bes wela ne heqê xwedeyî dewleta Tirk yanî medya dewleta Tirk û hikûmeta medya hikûmetê, medya MHP yani MHP jî medya wê heye. Ji ber e MHP were reklam û propaganda ji ter û ji pêvajoya ter bike. AKP were program û reklam û propaganda ji pêvajoya ter bike. Pêvajoya wan e. Tu li gorî kêfa wan diçe. Şima reklam îştir nakin berê xwe bide wan birê me. Çi birê me? Ne birê me û ne tiştek. Xapû berê xwe bide layê ewêş berê xwe bide dewleta Tirk û kesên ku rişmê medya Tirk di destê wan de ye AKP û MHP. CHP jî di nav de. Xem nake berê xwe bide wan. Şî dijmire tu ne hîna tu newêre. Hîna tu newêre tu were behsa bi rexne di dewleta Tirk re bilêv bike. Tu newêrî bêjî dagirker.
تنوير بيجي بقوتنكي تبحثا داگرکریه دولتا ترك عفريني سريكانية بك اي خولي سر نت خولي سر ايه لدوتا دمشن كري لدوتا دمشن خولي سر حتى روجا ايرو دولتا ترك وسوري سياسات وبوليتيكا دولتا ترك لسوريا ترخنناك ضغط دولتا ترك للسر قسدي وهسدي ترخنناك لقوري كيف تتي دولتا ترك زغط وفشارة لسر قسدي ديكو تجي دولتا ترك اشكرت بدزي خابو يو اف اسلامي هاني شو اسلامي افي مشكا هاني افي داهولي هاني افي ولو السرسري قالي كنت بو سروك اف شحواب بو سروك اف كيوي كر سروك اف كي حتى نها اف كاسين كل دوي ديشن يو وانا ولو قيروش جوجا لو خفا ناقرن ولو شخنا برس جواب شي سروكي مين هووي دولتا ترك رخنه دكه جبو داگر کرنا عفرینی رخنه نکر جبو داگر کرنا سریکانی رخنه نکر کشتنا کادرویم PKK پیشنگ رخنه ناکه یا دولتی فشکریش ویزلام يعني ياو مخابن روشكي بفيرنجي هي يهلي مرو ماتماي بينه وجا آكو ودل بخيندار اجمر بان ناوي ويتشي خليل أطاش بك ايكو PKK ناس دك دي ناف PKK دي ايكو آبو ناس دك كو بآبور مايه وجا اف خليل أطاش جنايات يكون كريد نافا PKK دي كشتن تجاوز دس آفيتنا ناموسي يعني او بوري وي سبي نشخو سبي بيه نولوش خوه هنجي جنايات كريد هندري PKK دي وهاتيه وجاد البخون ويدكيه وكي بنجا دل ناوي ويشي ابو بكر خليل أطاش تجمر بحصا ابودك وبحصا PKK خليل أطاش جاركي ابو ويزفت كربو للبناني بكتشكي كير لسر تختي ابو البر تختي خد كت جيرغو تبو اف انفورماسيون جناوا PKK يرغو اي سرسريت يعني كيف خدك تشمال سر تختي متكرش خد دقنجيك كي دبن دارك كي كيف خدك اف خليل أطاشي هاني اف كسي كنت ناف بريد نافا PKK دو ودوش PKK بردانه ايوك خليل أطاش ايوك نظام الدين طاش وانا تف قالوا ليبورينا خوش قالي كرد خواستنا يعني ليبورينا مال باطن كادروين كنت بندست ايوان دخاطن كشتن هاتنا تصفية كرن ليبورينا خو خواستني يعني ابي يكون هال كردستان عراقي معاش دوان وانتيني كانال تلفزيون ولوانشي قهداردك اوانا قرق ورن محكمة كرن اوانا لأوروبا بن قرق دوز لهم بريوان ورن كرن كروش کی جروجا کارن قریش و کارن تروری بناوی PKK دکرن دناوا PKK جی دکرن باشه اف کسین دن ایل دروا ایکو رخنه PKK دکرن پرتوک نویساندن ولو الخوفة قريان ليبورينا وخشقالي كرد خواستن يعني ميناكز بجم يعني مثلا صلاح الدين تشلك نویسکاره که لیکولینه که یکیش کادرویم PKK کفنه و تێگەیشتیە ئەس نزانم ئەس پرس دەکەم ئێک و دیتی بەرە ژمارە بێژە گەلۆ سەلاحەدین چێلیک لێبوورینە خۆشگەلەی کورد خۆستیە گوتیە ئەو کەسێن دبن رێڤەبەریاوی دە ئا لە لۆڵانێ دبن رێڤەبەریاویە بیقاعێدە دەما کول ئەوروپا بوو ناڤە PKK دەبوو گەلێک بوویەرین کوشتنین دبن رێڤەبەریە سەلاحەدین چێلیک چی بوو قەومین لێبوورینە خۆشگەلێک کورد خواست ژڤان قوربانیە هاو خواست gelek mînake ana ez dizanim yani ez dizanim ku birêz Selîm Çirûk heya di gelek de verade di gelek cihadê camêr bi tundî xwe rex nekirî
و lêborîna xwe jî ji gelê Kurd û ji qurbaniyan xwestiye. Ez vê dizanim. Lê wekî din ez nizanim yanî ev kesên ku niha li Kurdistana Iraqê ne, ev kesên ku niha li Ewropa ne û nivîskar in û dinivîsînin û rexne jî dikin û ez rêz ji keda wan û wêrekiya wan û berxwedana wanî li hemberî PKK ez rêz digirim. Salih Aras bi, Baranê Zer bi, hûn kî bixwazin? Lê vana di nav de wekî ji aliyê moralê, ji aliyê exlaqî mere dibêje ez lêborîna xwe ji vî gelê han dixwazim, ez jî bi PKK hatim xapandin, rojekî ji rojan em tevlî nava karên nelirê dervayê Kurdayetiyê em tevlî wê bûn. Yani mînak ez bînim, mînak ana mesela Salih Aras mînak ez dibêjim yanî dema ku Enwer Ata hat kuştin yan dema ku Çetin Gungur hat kuştin yan kesên din li vir li Ewropa hat kuştin yanî yekî wek Salih Aras nava rêxistinê de bû. Nivîskar e, lêkolîner e, li êşê dîtiye, zehmetiyê dîtiye, gevxwar in, ev hemû tişt dîtiye. Lê gelo yani di nava nivîsekî de, di nava lêkolînekî de, di nava hevpeyvînekî de çi carî dibe ku kiribe ez nizanim yanî dibe ku kiribe. Pêwîst e ev hemû kesên ku dev ji PKK berdane ji bo gelê Kurd, ji bo qurbaniyan yanî ez dibim qey tiştekî gelekî normal e. Lêborîna xwe bixwazin ji aliyê moral, ji aliyê exlaq û ji bo dîrokê jî. Tedî em dibêjin PKK û Apo lêborîna xwe naxwazin lê ev kesê ku li dijî Apo derketin û li dijî PKK derketin û helwestên dîrokî stendin. Ne heneke tu rabe yanî wekî Salih Aras tu bibû xwedî helwest. Ne heneke. Cesaretek jê lazim e, şoreşgeriyek jê lazim û welatparêziyek jê lazim e. Ez pê vegirê dayî yani ez dibêjim di wê qunaxa hanê de, di wê qunaxa ku ew di nava rêxistinê de bû helbet gelek bûyer qewîmî ku niha insan lê vedigere û li xwe nere dibêje yaw ev çi hal bû em tê de. Yani ez lêborîna xwe ji gelê Kurd ji zarokê xwe, ji neviyên xwe, ji dîrokê dixwazim ku rojekî ji roja ez perçek bûm, ez berpirsyarek bûm, ez kadroyekî di nava vê rêxistina hanê de bûm.